Mu gihe ingabo za M23 zikomeje kuba zagenda zitegura urugamba ndetse zirimo ziragenda zipanga operasiyo z'uko zizagenda zirukana ingabo z'abawazalendo FARDC FDLR zikomeje kuba zagenda zigaba ibitero bitoroshye muri Kivu y'Amajyaruguru aho bise muri teritwari ya Masisi mu duce twa Ndungu, Rubishi, Karungu ndetse na Sake hakomeje kuba hagenda humvikana urundi ruhande rw'izi ngabo z'abawazalendo zikomeje kuba zagenda zikwirakwiza ibihuha mu rwego rwa propaganda yo kugenda zivuga yuko rwose zagiye zifata muri tumwe mu duce tugiye dukontororwa n'izi ngabo za M23 zifatanyije na MLDP twirwaneho, nyuma yuko hagaragaye amakuru yatangajwe n'umwe mu bavugizi b'ingabo z'abawazalendo avuga yuko mu gace ka Rubishi ndetse na Karungu haje kwa hagenda habatombe ku ruhande rwabo uwo bise umuvugizi Colonel Kanyuka wo ku ruhande rwa M23 yaje kwa yagenda abinyomoza. Ese byaje kwa byagenda gute kugira ngo bimenyekane ko ari ibihuha? Ibyo nibyo ndibuze kuba nagenda mbarambura muri aya makuru yacu, kandi ndibuze kuba nagenda nabagarukira ku makuru yongeye kuba yagenda acicikana muri Kivu y'Amajyepfo akomeje kuba yagenda agaragara imbere ku mirongo y'urugamba. No kuvuga ngo kugeza amasaha amakuru atugeraho, amakuru turimo turagenda twakira ni amakuru avuga yuko ingabo zo ku ruhande rwa coalition cyangwa se iki gisirikare cya coalition cyari gikambitse aho bise muri point zero muri izi nce zari zimaze igihe kitari gitoya zigaragaramo urugamba ndetse n'imirwano itoroshye habe na gatoya. Aravuga yuko yaje kuba zagenda zisa nkaho ziva ku izima nyuma y'urugamba rutoroshye ndetse n'amasasu atoroshye yaje kuba yagenda agaragara muri izi point zero, dore yuko igisirikare gikomeje kuba cyagenda gicibwa intege n'izintare za Sarambwe Amadubi, rwose abasore bo bise Rutani Makenga bakomeje kuba bagenda berekana ko urugamba barushoboye, urugamba ari ikintu bize neza muri izi nce n'ubundi za Kivu y'Amajyepfo. Turibuza kandi kuba twagenda tugaruka ku makuru akomeje kuba yagenda agaragara n'ubundi ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bise muri Mikenke za Bidegu no muri Minembwe Centre n'ubundi naho hakomeje kuba hagenda humvikana ibitero bitari bikeya rwose ku ruhande rw'izi ngabo za coalition zikomeje kuba zagenda zihagira agatobero zihatsa umuriro, zikomeje kuba zagenda zirara mu baturage kugeza amagingo ngaya. Amakuru arimo aragenda ankurura, amakuru ngiye kwa nagenda mbabwira agaruka muri izi nce aravuga yuko hari bamwe mu basirikare n'ubundi b'iki gisirikare cya coalition bo ku ruhande rwa unité spéciale ya Ibo baje kuba bakwirara mu baturage muri Minembwe Centre nyuma yuko haje kuba hagaragara n'ubundi ibindi bitero byaje kuba byagenda byibasira ibitaro bya Minembwe Centre, bakaba bagenda abashimuta muri bamwe mu baturage abagore n'abana ndetse n'abasore bakiri batoya bo kuba bagenda ngo bifashisha n'ubundi muri iki gisirikare. Birumvikana rero yuko hari bamwe n'ubundi mu bagore baje kuba bagenda bafatwa ku ngufu n'abana baje kuba bagenda babihohoterwamo. Ese byaje kuba byagenda gute? Uwo bise Colonel Rugabo umuvugizi wa MLDP twirwaneho yaje kuba yabitangaza hiki. Wowe nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri mirongo migari RN+ Info 1 bana natwe ukande subscribe, ujye muri comment section wandikemo ijambo turi kumwe 5 kwa 5 ukande no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yacu, ibiganiro tugenda tukugezaho byibanda ku mutekano, politike ndetse na diplomasi muri rusange. Reka twanzikire aya makuru yacu akomeje kuba yagenda yumvikana ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru aho bise muri Masisi n'ubundi hakomeje kuba hagenda humvikana ibitero bitari bike. Ariko reka tubanze tugaruke n'ubundi ku makuru arimo aragenda avuga kuri propaganda ndetse n'ibihuha bikomeje kuba byagenda bihihwiswa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition mu mutwe w'igisirikare cy'abawazalendo FDLR ndetse na FARDC baje kuba bagenda batangaza yuko ari tumwe mu duce twaje kuba twagenda tubatombe ku ruhande rwabo, baje kuba bagenda bimuramo n'ubundi izi ngabo za M23, ariko bikaza kuba byagenda bimenyekana nyuma yuko uwo bise Colonel Kanyuka umuvugizi w'izi ngabo za M23 ariko yagenda bishyiraho akadomo ndetse anabanyomoza akanerekana ibimenyetso byerekana yuko ahangaha mu duce twa Masisi nta kibazo hafite rwose. Izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition zaje kuba zagenda zihakurwa. Ibyo ngibyo byaje kuba byagenda bitangazwa nyuma y'urugamba rutoroshye rwaje kuba rwagenda rugaragara n'ubundi muri izi nce mu masaha y'igitondo cy'uyu munsi kwa 28
mu ijoro rishyira kwa 28 kuva ku itariki 27 haje kuba hagenda hagaragara urugamba rutoroshye nyuma y'uko izi ngabo z'abawazalendo zashakaga gufata mu gace k'aho bise Ngungu zagabye ibitero bitoroshye birwanira ku butaka aho bari baje bitwaje n'ubundi imbunda za 12 mm 16 mm ndetse n'amashinigani n'amakompora n'ubundi muri rusange, ariko bikaza kuba byagenda bibabera iby'ubusa aho baje kuba bagenda bakubitwa n'izi ngabo za M23 zikabasubiza inyuma aho baje kuba bagenda bahungira aho bise mu misozi ya Kamatare. Kugeza amagingo aya ngaya niho baje kuba bagenda bahungira ndetse ni naho bakambitse, ariko aya makuru arimo aragenda agarukwaho n'ubundi muri izi nce za Ngungu aravuga yuko izi ngabo n'ubundi z'abawazalendo zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kuba bagenda bisuka n'ubundi muri izi nce ku bwinshi, dore yuko haje kuba hagaragara amabatayo asaga 5 ndetse n'amakamyo menshi atwaye intwaro azamuka muri Kivu y'Amajyaruguru mu rukerera rw'uyu munsi. Biravugwa yuko harimo haragenda hategurwa urugamba ndetse ana operation itoroshye habe na gatoya yo gufata n'ubundi aka gace ka Ngungu, aho bazakomeza bamanuka bashaka gufata aho bise muri Rubaya naho hakomeje hagenda hagaragara rwose urugamba rutoroshye, urugamba rutararekeya, urugamba rw'umuriro, urugamba rw'umwoto rwose rugamije kuba rwagenda rwigarurira ahangaha, ariko izi ntare za Sarambwe abagabo ndetse n'abasore ba Sultani Makenga bakomeje kuba bagenda berekana yuko urugamba rwose bari ikintu bazi neza ndetse bazakomeza kugenda bahangana n'izi ngabo mpaka bazitsinze. Reka twigarukire ku yandi makuru akomeje kuba yagenda yumvikana muri Kivu y'Amajyepfo aho bise muri Minembwe ndetse na Poenzero. Ahangaha ni hamwe mu duce n'ubundi naho hakomeje kuba hagenda humvikana amabombe magingo yangaya. Intare za Sarambwe aba basore bo ku ruhande rwa M23 bongeye kwerekana yuko ibikoresho ari ikintu bifiteho ndetse atari ikintu babuze, dore yuko rwose amadrone akomeje kuba yagenda ahagurutswa ku bwinshi ndetse anarasa umuriro umufaya kuri izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition. Kugeza amagingo yangaya amakuru turimo turagenda dukabuta abataramu bacu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baragenda batubwira, aravuga yuko hari zimwe muri drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na Bayraktar TB2 zongeye kuba zahagurutswa ndetse zikaba zagenda zikarasa ku birindiro byo ku ruhande rw'izi ngabo za coalition mu buryo butoroshye habe na gatoya. Kugeza amagingo yangaya umuriro ukaba wanditse, urugamba rukaba rurimo rurajya mbere. Turibuze kuba twagenda tubakusanyiriza n'ubundi amakuru arimo aragaruka kuri uru rugamba, dore yuko n'ubundi rugikomeje. Wowe nyamuneka twabanye muri aya makuru niba ari ubwa mbere wisanze kuri aya makuru bwa mbere, kanda subscribe ujye muri comment section wandikemo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ujye no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ukandeho kuri like kugira ngo iyi video ijye ibasha kuba yagera ku bantu benshi ndetse ujye nawe ukomeza kubona amakuru yacu kugeraho 5 kwa 5. Nyamuneka ndagushimiye niba twabanye kuva iki kiganiro cyacu gitangiye ndetse kugeza gisoje. Jye wumvaga kuri izi mikoro banyita bahimbaza Oze. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.